Ja sam Lejla Emini, imam 16 godina, rođena sam u Peć i od 1999. sam ovdje. Došla sam ovdje kad je bio rat i ja se ničega ne sjećam jer sam imala 2 godine. Meni je najteže bilo kad je bio najveliki požar ovdje u kamp i tada sam izgubila i krov što smo imali i sve što su se moji potrudili da dostignu, sve smo izgubili. Jako mi je bilo teško palo što sam napustila školu jer nisam imala dobre uslove. Trebala sam da se obučem, trebala sam da idem u školu. Onda sam odustala od škole godinu dana, nisam imala dobre uslove. I onda sam upisala vanrednu školu i onda sam završila osnovnu tek tako. Radim u jednoj organizaciji Envo Juventas i tamo sam angažovana do 15. juna i onda isto radim u HELP organizaciji kao ručni rad nakit. Imali smo kao obuku mjesec dana i onda sada nastavljamo da radimo sa nakitom. Budućno želim da se bavim, prvo da upišem srednju školu i onda da se bavim kao neki predavač, da predajem djeci u kampu kroz radionice i tako dalje u lijepom ponašanju.